Hello, ushobora kwikorera icyo twakita logo ya subscribe nk'iyi ngiyi. Urimo urayibona, ushobora kuba wakikorera logo na subscribe nk'iyi ngiyi mu gihe gito yamaze nawe ugahita ubyikorera kandi byihuse. Icyo usabwa ni ukwicara ukareba iyi video ikagera ku musozo. Uramara kureba iyi video nawe umaze kumenya uburyo ki wakikorera logo nk'iyi ngiyi ya ban ya YouTube cyangwa se logo ya subscribe abantu bakandaho kuri subscribe maze ukabona abagukurikira benshi cyane na subscribe. Iyi ni logo yibutsa abantu gukandaho maze platform yawe ikabasha kuba yazamuka vuba byihuse ukabona aba subscribers benshi. Icyo usabwa wowe icara urebe iyi video kugera ku musozo. Uramara kureba iyi video usobanukiwe neza uko wakikorera logo yo kuri profile ya YouTube yawe nk'iyi ngiyi. Welcome. Kanda subscribe, ukore kukazogera, ukora ahantu handitse all uzajya ubona video zacu mu bambere. Nk'ibisanzwe turaza muri application yacu dusanzwe dukoresha, ushobora gukoresha InShoot cyangwa se ukabukoresha UCut cyangwa se CapCut, izo zose zirabikora. Ngiye nkoresha hano UCut. Turazamo hano, turaza twemeze ahangaha handitse UCut, turaza twemezeho. Kurikirana witonze iyi video, turaza twemezeho. Niturangiza kwemezaho turaza dukanda ahangaha hari akamenyetso ko guteranya. Aha hasi urimo urahabona, turaza dukandeho maze hinjire muri application yacu. Icyo urakora urahita ukanda hano handitse new project. Uraza uhite ukanda hano handitse new project. Kurikirana witonze akantu ku kandi. Uraza uhite ujya hano hejuru handitse materials. Nago urakanda ahangaha handitse nago uri bukande ahangaha handitse resa ahangaha wapi, nago ariho uri bukande. Aho ko wowe icyo urakora ahangaha nago ariho urakanda, aho ko wowe uri buze uhite ukanda ahangaha. Aha niho uri buze gukanda handitse materials. Urimo urahabona katwa kandi ahangaha icyo tugiye kureba urupapuro twifashisha ruragaragaraho ira background yacu yakaraga foto kabana cyangwa se ira logo ya subscribe. Urazwitemo amabara hano ushaka. Ngewe nkunda kwikoreshereza iri bara, nkunda gukoresha iri bara, niyo mpamvu nawe urahitamo icyo ijyawe. Ndaza mitemo iri bara, nindangiza nkanda ahantu hari agafureshi kareba hirya akangaka aba ariko nkanzaho. Tugendana akantu ku kandi, witondesha iyi video uwo urebe akantu ku kandi. Twageze ahangaha, wenda uraza scrolling ahangaha handitse duration. Ahangaha kuri izi kwa editor handitse duration ni igihe video yawe imara cyangwa se urupapuro rwawe uko rurareshya. Turaza dukandeho, niturangiza hano batubwiye ruramara amasegonda 4. Hano urakurura ugira amasegonda wishakiye, ariko bibaye byiza iyi logo ya subscribe yibutsa abantu gukanda subscribe yamara wenda nk'amasegonda 16. Ahangaha aba nta kibazo, cyangwa se katugire 20. Katugire 20 ahangaha nta kibazo. Nawe uragira uko bitewe nuko uraba ubasobanura. Ahangaha birabaye. Niba ugejeje kuri umunota kanda like, ukande sharing iyi video muri WhatsApp abantu maze banabo bamenye ubu buryo. Channel yacu ni kuzamura platform ya YouTube mu buryo bwiza, ukagira YouTube iri smart. Twagiye tuze ahangaha turaza turebe ko urupapuro rwacu hano hasi dukureho uyu musetire cyangwa se uyu mukandara uzengurutse utukura. Tuze duscrolling, tuje twandike dukande hano hari akantu kameze n'akadirishya karimo akandi gatoya. Aha handitse PP, uraza ukandeho. Aha tugiye kureba ya dashboard yacu ya subscribe. Dashboard yacu urimo urayibona ni iyi ngiyi. Iyo tugiye kuba twakoresha iyi, turaza tuyikandeho. Niturangiza yagezemo. Urabona yuko nayo imara igihe gitoya. Urabona imara amasegonda 5. Twebwe dushaka yuko imara wenda nk'amasegonda 10. Dushaka ko imara amasegonda 10. Turaza scrolling tujyana ibumoso, uze tureba ahantu handitse speed. Ahantu handitse speed urimo urahabona. Aha urazwite ukanda. Nurangiza witondesha video hanga. Ushaka ko yihuta wakanda nka hano ikihuta cyane, ariko ushaka ko igabanyuka wenda igira amasegonda 10 ngaya yagezemo. Dore ahantu hita yiyandika. Ahantu hita yiyandika ngaya urabona ko yagezeho. Urabona natwe ubwo video yacu ibashije kuba yaba ndende cyane. Urabona yuko birakunze. Icyo turakora hano turacuranga turebe.
urabona uko iyo dashboard imeze, namva n'imvano nta mutwe nta kibuno, urabona nta kintu kirimo, nta kintu kigaragaza aho ni dashboard imeze gutya. Wowe ushaka ko kumenya aho wakora iyi dashboard, nyandikira muri comment nzabakorera iyo video y'ukuntu wabona dashboard imeze nk'iyi ngiyi n'aka kantu karimo aha ngaha. Turakanda hano mwizi mandi aha dukurure dukwadure maze iyi screen yacu ibe ndende. Turakurura, urabona yuko ibaye ndende, hari n'igihe twazuminga gutya igende banini ikareshya n'urupapuro rwacu twasizemo aha ngaha. Tayari turaza twigeze hano, urabona byabaye, kaducurange turebe. Urabona neza biragaragara neza cyane. Tayari byabaye. Icyo turakora twebwe rero aha ngaha nagutinda, turanyaruka cyane kugira ngo video itaza kuba ndende cyane. Uraza uhite ukuraho uyu musetire uri hano, nurangiza ukanda ahantu kuri ka kadirishya nakweretse aha ngaha, kuri kano aka kadirishya nakweretse aba ariko ukandaho aka, nurangiza utungukire mu mafoto yawe. Tugiye kureba agafoto turifashisha. Agafoto rero turifashisha uraba waragateguye neza. Agafoto turifashisha ni iyi ngiyi, urahitamo nawe imwe yawe. Nurangiza kubera ifite uru kadere rumeze gutya, ifite iyi kadere imeze gutya, urabona ko iyi kadere ni nini cyane, iyi imeze gutya ni nini, ahubwo dushaka kadere imeze nk'iyi ngiyi, imeze nk'iyi ngiyi irimo aha ngaha, imeze nk'akazeru ubundi iyo dushaka. Niyo mpamvu rero turaza bite dukanda ahantu handitse gutya, niza imeze gutya uraza dukanda ahantu handitse mask, uraza wakande, nurangiza wakanda, uraza wakande, nurangiza niba ushaka ko aka video aka gafoto kawe kaza ari akazeru, uraza ukande hano. Niba ushaka ko kaza ari akadirishya, uraza ukande hano. Rero twebwe dushaka ko kaza ari akazeru, turaza duhite dukanda aha ngaha. Turaza bariho duhite dukanda. Yari urabona ko gahise kaba akazeru. Urascrolling ukaringanize neza, urure uringanize kazemo neza nkuko ushaka. Urafatamo mwo hagati, uri kumva, urafatamo mwo hagati uscrolling neza, biraba bigaragara kubyo buba bigaragara neza. Nurangiza rero ukora hano hari agashimbo aha niho uri buze gutukanda. Tayari urabona yuko yabaye akazeru. Katube tugabitsa hano, ducurange tubanze turebe uko ya video yacu ibyo kurikira iraza. Aka gafoto rero babonye ahantu kari buze guhita kajya, babonye ko aka gafoto turaza tugaterure tukabangatane tugashyire aha ngaha. Babibonye. Uraza ugafate mugakomeze, nurangiza uraza ugafate ugakurure ukazane ugapastingemo aha ngaha. Uraza kugira ngo umusetire w'umweru ugaragare, uraza ukandi hano kano gafureshi kano hasi kareba hepfo no haruguru, usunike kaze kicaremo neza na kano kazeru kacu, ukaringanize neza ubwo nyine natwe turaba tugaragazije channel yacu nka smart. Uraza ukaringanizemo neza uburyo channel yacu iraba ari smart. Tugakwadure hano dukurure tujyane iburyo kareshye na yanoza yacu nka video yacu. Kaducurange rero turebe. Urabona bimeze gutya, ariko iyi foto yo igumamo, urabona yuko ntago iza gake. Turahita dureba ko dushyiraho umuzenguruko ku ifoto yacu, tuze turebe ahantu handitse animation. Uyu muzenguruko wa hano hasi, aka kazenguruko kari hano, urebe ko kajeho. Nurangiza ukande hano handitse animation ngaha, uraza wakande. Nurangiza kwa kanda, urabona izo animation zirimo hano ni nyinshi. Hari uko wakanda ikaza imeze gutya, n'igihe wakanda ikaza imeze gutya, n'igihe wakanda ikaza imeze gutya. Aho twe turakurikiza ko uko ka video kacu kari kubiza kameze, turaza ko kaza kameze nk'iyi ngiyi, kaza gutya. Urabona turaza dukanda hano handitse time kaze kitonze aha hasi, aha handitse time aha, uraza twakande kaze kitonze, uscrolling tujyane iburyo kongere amasegonda. Kaze gutya. Urabona yuko kari kujyana n'iyi video yacu. Kaducurange urebe dore. Kurikira witonze, uraza ukandemo hagati, urabona uko kaza. Turaza kongereho animation, kongere animation hano twihuti, twongere amasegonda hano, twihutishe amasegonda. Nkabuki kaducurange rero turebe. Urabona uko biza bimeze. Hasigaye kujyaho rero izina rya channel yawe. Channel rero yawe iri buze kuza aha ngaha, iri buze kuza aha, iri buze kuza aha ngaha.
aha iraza ahangaha izina rya channel ryawe nawe uryandika ahangaha kugira ngo abe ari smart rya channel yawe irize guhagarara ari smart. Icyo turaza twebwe iyi channel wibuke no gukandaho kujya kuri Google usecingemo channel bita Huguka TV amategeko y'umuhanda cyangwa se Huguka TV Ruruzi Road ya uraza ube wakanda hano handitse ta ebyiri murimo murahabona ngaha igukoresha udufureshi kugira ngo muharebe. Turaza twakande maze twandikemo izina rya channel yacu bayita Huguka TV. nawe urandikamo irya channel yawe Huguka TV Ruruzi Road cyangwa se amategeko y'umuhanda Ruruzi Road ya niturangiza urabona video amagambo yacu abaye manini cyane arushije aka kantu ka hano hejuru aka video kacu. Turaza dufata hano hari utwambi tureba akareba hepfo no haruguru dusunike twegereza ahangaha ya urabona dusunike turinganirizamwo ahangaha mu hagati tureshyeshyanya na ka kano ka dashboard kacu ya tureshyeshyanya neza ya urabona yuko birakunze birabaye birimo neza. Ahuko iri bara utarishaka waza ugakanda hano handitse kara ukaba wakandika mu ibara ushaka niho uhindurira ibara uraza ugahita uhitamo ibara ushaka ko aya magambo yiyandikamo uraza ukayahitiramo ibara ryiza ushaka ko aragaragaramo ya uraza uhitemo ibara hano hasi uhitemo bold iyi ni shadow y'inyuma ushobora kuza ugaheba wahitamo umukara wabona atari mwiza ukaba wahitamo nk'agahondo wabona atari mwiza harimo amabara menshi cyane nyine nawe urahitamo ibara ushaka ya shadow ushaka gukoresha ya kadukoresha. Nanone ushobora kwibaza ukabona amagambo ntabwo agaragara neza ugashaka gushyira mu magambo agaragara cyane ukaza ukaba wahitamo ibara amagambo wahitamo ahangaha urabona yuko harimo ameze neza cyane. Twebwe turaza twihitiremo iyi ngiyi niturangiza dukande ku gashimo tayari birabaye tugiye kuba twacuranga kakana kugira ngo kareshe na video yacu. Turaza ariko nirareshe na video yacu kubera kaka dashboard kaza nyuma turaza ducurange turebe ya aka kantu ko kaza aka kantu ka dashboard kari haruguru akangaka kaza hano dushaka ko kazana n'iyi video. Turaza dukande kuri umuzenguruko kwa amagambo twanditse umuzenguruko uzeho nurangiza uzaha ukanda hano handitse animation ukanawe yo uyizane gutya uhitemo urabona ko yerekera iburyo uraza uhita ukanda hano hari kwerekera iburyo aha nawe abariho ukanda gutya nawe bizane n'aka kantu nubona biri kwihuta uragabanuraho ya gutya ducanye dukore ku gashimo ducurange turebe ko biragendana kurikira witonze. Urabona yuko amagambo yo aza mbere ari kwihuta cyane amagambo yo dushaka ko araza yitonze none dushaka ko araza yitonze icyo turahweza dukora dukanda animation twongere iyi time ya tuyongereho maze ducurange turebe. Urabona ahangaha iyi time n'ubundi ntago yari yagera ku kigero dushaka uburyo birazana neza tugacuranga bikagendera hamwe ya tayari birabaye ni ibi ngibi. Asigaye ukamenyesha abantu gukanda like subscribe ndetse na share ndetse na like na subscribe bagakora no kunzogera. Rero icyo urakora ahangaha urabona naga sticker gahari kagaragaza ngo bakande subscribe wowe uraza ukande hano urebe agasitika ahangaha handitse sticker ukakande uze urebe sticker ukoresha nk'aka kaboko uze ugakande ukande ku gashimo nurangiza ukande hano handitse animation uze ukande hano handitse rope handitse rope aha nurangiza uhakande nurangiza uhitemo aka arakagaragaza ubakande subscribe. Icyo gihe bakanda subscribe bakiruka no gukora ku nzogera nurangiza ukubizane uringanize hano hantu handitse subscribe kurikira aha wowe uraza ukandiho aka kantu ukaringanize kabe kameze gutya ya aza kameze gutya ya tayari. Urabona yuko ahangaha kari kugaragaza bakande subscribe ya urabona kari kugaragaza bakande subscribe. Animation y'aya magambo urabona yuko bigenda aha ku musozo urabona ko uyu musetire uragenda
iyo umaze kugenda urabona natwe aya magambo agomba nayo kugenda. Turaza duhite dukanda hano magambo twandike kandi hano handitse animation hamwe naberetse niturangiza dukande hano handitse out kamashyira ga fresh aha handitse out urimo urahabona nurangiza uko kanuza kagenda natwe ariko ahanga ariko amagambo yacu aragenda ni guke. Niturangiza ducurange turebe kurikire witonze. Ahangaha amagambo twayagejeje kure turaza tuyacemo tuyaherekanye n'aka ka video ducurange turebe. Tayari urabona yuko birabaye. Video yacu rero nahangaha birarangiye, urabona yuko byuzuye neza cyane. Ushaka gufata agafoto ko gushyira kuri bana ahangaha wahita utambika telefone yawe maze ugafata screenshot kagafoto akaba ariko ukora bana. Urabona ya foto yacu yayikoze imeze neza. Ngiyi ahangaha urabona yuko imeze nka imwe naberetse bana yacu turayikoze neza cyane. Ubwo rero ahangaha ushaka kugasevinga uzajya ugashyira muri video nka gutya, ubibutsa ko abantu bagomba gukanda subscribe bagakora no kunzogera. Icyo wowe uri bukore uraza uringanize aha hantu uraza uringanizemo aya magambo neza. Uraza uyaringanizemo neza gutya. Nurangiza uze ahantu aka karogo kawe kagarukira aha, nurangiza ube wacamo iyi video aha, ube wacamo aha hasi. Uraza ukanda aha hasi kwingiye hano haza umusetire utukura ahasiga. Nurangiza ukande hano handitse handitse siliti aha kandi video yawe irahita icikamo. Nurangiza ukanda hano handitse delete usibe iki gice kirenga kuri no video yacu ukande delete ihite kigenda. Urabona yuko hasigaye video yacu gusa ingana n'iminota 9 twashakaga. Urabona yuko tayari bimeze neza cyane. Urabona yuko bimeze neza cyane, bimeze sawa. Ubwo rero wibuke gukanda subscribe kore kunzogera tuzajye tubana umunsi ku wundi. Ndabakunda, Imana ibarinde naho butaha. Ciao turi kumwe. Sorry gakeya. Iyo ushaka kuyisevinga uraza ukanda hano hejuru handitse save aha handitse save niho uri buze gukanda maze nurangiza ube wagabanya iyi resolution cyangwa se uyihorere ukwiri uhite ukora hano handitse save n'ubundi ihite yisevinga. Ariko ngewe ndayigabanya. Nindangiza nkore hano handitse save aha, niturangiza video yacu itangire kujya kuri Muri kadi yacu. Urabona yuko yatangiye igenda. Ndabashimiye mwebwe mwahisemo kudukurikirana umunsi ku wundi. Ndabakunda, Imana ibarinde naho butaha. Ciao.